Lo mntwana lona wahlangana nomuntu wangaphandle, umuntu wasemazweni. Kusho ukuthi le nyanga mayichaza ithi lo muntu wangaphandle bethwele. Lo muntu owadibana naye sisi usamkhumbula mhlambe wakwenzani? Amthole edrobheni. Wamthola edrobheni. Nenzani nahamba nayo lala mhlambe? Salala. Ingabe nayisebenzisa iprotection kodwa naloyo muntu loyo? Unkosikazi wami wathatha umzukulu wakhe wamfundisa ezikoleni lezi elegoli. Yebo. Kwakumele ngabe umfundisa ezikoleni zala elokushini. Angizingeni ke nkosikazi. Uzobona ukuthi wena wenza kanjani. Kahle Ntombela. Umzukulu wethu lo. Yebo. Uthi singamiyeka kanjani umntwana enje? Uyeke igazi lethu usiliyekele mina. Kodwa mase sonkosikazi ukuthi mina ngenze njani ngoba kwale mali anginamali mina. Yini into engizoyenza nkosikazi? Ubaba wala ekhaya uwe Ntombela. Ubaba wala endlini. Uthi mina ngumama ngenze njani? Ningisusa endlini ningiletha la ungilethela izinto eziso. Ngangithi umzukulu wami manje afundela elokushini. Wena wamthatha ngenkani wena. Molweni mandizibulisele ngoni nonke emakhaya lami igama LAVAWS pronounce love singumkani abandaziyo bandibiza ngoMr Nzokulight mshanami. Masibulele bafethu for always showing us love lapho ku Jozi Bioscope ngokuthi nimane nicomment ni subscribe ni share ama videos wethu Jozi Bioscope bafethu. Benicela nje bafethu ukuthi ningastop niqhubeke nisibonisa uthando. Be surprised bafethu ukuthi Lady Blue kwenzakalani ngihaye like I've always been saying ukuthi ufumane isikole use Cape Town usabhizi bafethu so manje sichintsha mina naye. So namhlanje sibhalelwe la khabontombela bafethu ngumama uthi unengxaki nomntanakhe. But andizuba mde kakhulu mina mandibuze ukuthi umama esicelela uba ngubani igama and why sibhalele la ku Jozi Bioscope. Sanibona mama ninjani? Siyaphila ninjani? Siyaphila nathi umuntu omdala. Bengicela nje nitshele ama viewers wethu ma ukuthi why nisibhalele la ku Jozi Bioscope. Nginibhalele ngoba nginenkinga yomntwana. Yeah. Umntwana nako akaphilanga kahle. Ubeyofunda. Manje ubuya useyagula. Ngithi noma ngimbona ukuthi hayi akaphilanga kahle lo muntu. Ngimbuza ukuthi kwenze njani athi hayi umkhuhlane nje into encane nje kuzophela. Kodwa manje ngiyambona nakho sowuzulele phansi. Manje umkhulu wakhe akazingeni. Ngoba wathi lo mntwana mele afunde la eduzane. Kodwa umntwana yena befuna ukuya le ngaphandle. Ngamvumela ke mina ukuthi ahambe. Manje njengoba esebuye egula kumkhulu uthi ngakutshela ngathi lo mntwana mele afunde la eduzane. So wena ke wafuna ukuthi umntwana ahamba yile zibonele ukuthi wenze njani. Yes. Yeah because ngeke ngabona lapho mangifunda imessage le benisibhalele yona nithi umntana bekafunda eBraham. Yebo. Yebo because imali yona iBraham amsho ngiunderstand why umuntu omdala ebengathandanga eqaleni ukuthi ele umntana yena ngumuntu obekanjani mana inhlonipho nokuthanda izinto bekanjani kuloko. Yena uyahlonipha uyazithanda izinto ukabili ngeke umunderstand kodwa mayila ekhaya nje uyahlonipha. Uyahlonipha ebengangibonisi mina ukuthi wenzani ngaphandle. Kodwa umkhulu wakhe yena ebembona ukuthi lo mntwana kukhona ukusanyana okukhona. Kungakho ebengafuni ukuthi ayofunda le kuleyo ndawo eBraham. Washonelwa abazali usele nathi sisobabili. Manje ayinayo inkinga sengihlangane nayo ke manje. Hayi no yisona umuntu omdala. Kodwa yena nike nazama ukuthi mhlambe nimthathe nimuse ezibhedlela ukuthi nicheck ukuthi ingabe yini le problem emphethe mhlambe isifo sinjani. Sizamile simisile ibhedlele simisile emakliniki ngiyile nasebantwini. Kodwa manje abantu bathi banganginceda bona kodwa imali abayifunayo anginayo. Imali too much. Imali too much inengi kakhulu le mali abayidingayo. Suthi kahle lesifo maye simphethe lo mntana isifo esingeke size sinyangeke ngamapilisi sifuna nje isintu kahle. Sifuna isintu ngoba inyanga yavele yasho yathi lo mntwana lona wahlangana nomuntu wangaphandle umuntu wasemazweni. Kusho ukuthi le nyanga mayichaza ithi lo muntu wangaphandle bethwele. Ebethwele kungakho athi yena angamlapha yena kodwa imali ayifuna imali enengi kakhulu. Imali too much kangangokuthi mina anginamali umkhulu akanamali singama pensioners. Umkhulu kodwa yena uthe ngathi nje le ndaba ngathi nje akayingeni umkhulu ngoba kangangokuthi ukwatele mina ngoba
wangicela ukuthi lo mntwana makafunde eduzane. Mina ngoba ngimthanda umntwana wami ngathi hayi ulungile makayeli la afuna ukufunda khona. Manje usekayabuya uyagula umkhulu akasayingeni ke naye. Uthi sibonele ukuthi uphuma kanjani. Angikublame umuntu omdala ngokuthi uze uyithathe i-decision yokuthi makahambe eyofunda endaweni ezikude because nalapho umuntu omdala yabona indawo okhulele kuyo i-environment nakhona labo bangane be-right ngoba bewumbalekisa from labangane onabo la elokishini uthi maybe umfunela impilo engcono le koBram kanti uzobuya sekayilento ayiyo. Eish ay usisi uthe ngubani konje yini igama uMpumi uyakhona ukukhuluma uyakhona uyazama ukukhuluma yena. Oh Mpumi kunjani? Uyaphila Mpumi? Right. Thi ngihlale kahle ngikhulumisana noMpumi. Mr B. Mpumi ingabe yini ekuphethe sisi? Angazi. Awazi. Lo muntu owadibana naye sisi usamkhumbula mhlambe wakwenzani? Amthole edrobheni. Wamthola edrobheni. Wasethini kwena? Sengithanda. Wathi uyakuthanda. Nenzani nahamba nayo lala mhlawumbe? Salala. Nalala. Ekuseni ngisakhumbula. Ekuseni awusakhumbula. Ngiyaxolisa mama. Ingabe nayisebenzisa iprotection kodwa naloyo muntu loyo? Anisebenzisanga. Uye wahamba mhlambe wayokhulumisana naye after isigameko sengisho ngosuku olulandelayo ukuthi ufike ubuza ukuthi hayibo wendoda angisaziva kakuhle lana kwenzakalani. Akatholakala. Wavela waphela endaweni akasatholakala. And kunzima ukuthi simtrace ngoba ngumuntu wangaphandle. Ma ngibhlungu mani ngoba yazi abantwana abancinci banokwenza izinto ezibuye like zi-stress nina ningabantu abadala and manje uyayibona i-situation esekuyo manje iyadabukisa ngempela inzima ingixakile nje ukuthi manje uma kunje mele ngenze njani njengoba nomkhulu engafuni ukungincedisa nje. Ngiyakuva umuntu omdala and ngivelana nawe futhi. Sisi ingabe lento ekuphethe kubhlungu kuphi kahle? Abantu akusebenzi nix. Yonke into kubhlungu enzansi. Kubhlungu lana ngaphansi. Ubhlungu bakhona kunento eziphumayo mhlambe ngabe kuphuma igazi o mhlambe kuphuma ubovu o kunjani? Ubovu uyanuka. Kuyanuka. Namanje amsho uncedwa ukuthi nje uyicoverishile that's why lesimeli singekho too much kakhulu. Ngifake pampers. So ufaka nama-pampers. And layo pampers gogo kwamele each and every day umane ukhupha imali uthenga ama-pampers for you. Yebo. Sengiphila leyo mpilo. And ngaleso sikhathi nemali ayikho leyo mali. No kodwa uya understand wena ukuthi isimo also ufake ugogo kuso ngoba uyabona ukuthi umkhulu naye akayingeni indaba yakho. Uyayibona lento uyasola ngalento wayenza. Nasola. Ngathi ngafa ngisakhona. No ukufa kusiyisolution mama. Angaba sesifikile sijozi bioscope sakwenza konke okusemandleni ukuthi sokutholela usizo kodwa sisho ukuthi ngoba siyakusiza ukuthi iphakama ubuyele emandleni ubuye uyophindela le eBram uyodila nabantu bangaphandle angithi. Yebo. Gogo umkhulu yena ungabe ukhona la endlini? Ukhona la endlini umkhulu. Okhona la ngaphakathi. Ukhona la ukusihlalela endlini. Akafuni ukwazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa yena ukhona endlini. Uma ningambiza ningamthola. Singamthola. Mr. Jones, can you please look for the old guy there inside? Please invite him in. No because ithanda kuba nzima le situation. Thank you Mr. B. Ithanda kuba nzima umuntu omdala le situation kodwa ngiyakuthembisa ukuthi sizokwenza konke okusemandleni ukuthi sikuncede ngoba manje mase ngithi ngiyacalculate lama cost aba too much for wena ngoba ekseni manje ninokwenza kanjani ukuthi uyakwazi ukuzihambela mhlawumbe uyakwazi ukuwalk uyazama ukutotoba yini uyazama kodwa kunzima uyambona ukuthi kunzima kuye into ezifana newashini ingabe usakwazi ukuthi washe mhlawumbe ukupheka cha
Ayisekho into yakhona ukuyenza ngiyazenzela mina and sowenzela yena uyamwashela uyamphekela yonke leyo nto. konke lokho. Ungabe nguye umzukulu okhona oyedwa la ekhaya nihlala nibathathu uwe nomkhulu naye kuphela. kuphela. Ngimbizelani wenkosikazi, ngimbizelani So wenkosikazi. Mr P, Ngimbizelani. baba sanibonani. Yebo. Ngini right umuntu omdala. Ngenkulu inhlonipho umuntu omdala. Besibhalelwe ngumama, bengicela nje sisondele ngapha umuntu omdala. Okay. Yebo. Sibhalelwe ngumama la baba. Yebo. Ngicela ungimele nje la baba. Ngiyaxolisa ukuthi manje sengathi ngikuyayenzisa ekhaya la. Okay. Yebo, sibhalelwe ngumama la baba ugogo esitshela ngesituation yomntana ukuthi iyabona sokuyabheda and nathi siyabona ukuthi kuyabheda umuntu omdala. Manje bengithi ngibuze kuwe baba ukuthi mhlambe ingabe le situation ikuphathe kanjani. Ngiyabona ukuthi nje awuyithandi. Bengicela ukuthi sisebenzisane ngoba uma uyangitshela ukuthi awufuni nje uyingena indaba yalomntana. Bengicela ngabe ubaba ehlisa umoya sikwazi ukuthi sisebenzisane. Angikwazi ukwehlisa umoya ngoba unkosikazi wami wathatha umzukulu wakhe wamfundisa ezikoleni lezi elegoli. Yebo. Kwakumele ngabe umfundisa ezikoleni zala elokushini. Angizingeni ke nkosikazi. Uwo uzobona ukuthi wena wenza kanjani. Kodwa Angizingeni. Kahle Ntombela, umzukulu wethu lo. Yebo. Uthi singamiyeka kanjani umntwana enje? Igazi. Uyeke igazi lethu uliyekele mina. Yes. Ngenze njani ngingedwa mina? Kodwa mase sonkosikazi ukuthi mina ngenze njani ngoba kwale mali anginamali mina. Yini into engizoyenza nkosikazi? Ubaba wala ekhaya uwe Ntombela. Ubaba wala endlini. Uthi mina ngumama ngenze njani? Wena ufanele uphakamisa amasokisi ubone ukuthi wenze njani unginceda kuphi. Yebo, hayi ukuthi sithi umuntu omdala mhlambe usebenzisa imali yakho yokugcina. Into oyifunayo nje uma ukuthi nibambisane, ungavela umlahlelele izandla ngoba kumanje kumele kuthenga amapampers alomuntu everyday. Akasakwazi ukupheka, akasakwazi ukwenza yonke leyo nto and uma uyi1. Angeke ngivumelane nje. Bona wena uthi unkosikazi wenza njani? Ningisusa endlini ningiletha la ungilethela izinto eziso. Umzukulu wami selele phansi. Kanti ngangukutshena wena. Ngangukutshena wena ukuthi umzukulu wami ngamthandi ufundisa ezikoleni. Edrobheni. Ngangithi umzukulu wami manje afundela elokushini. Wena wamthatha ngenkani wena. Sesicingela igazi lakho umuntu omdala. Cha bo ngiyaphikisana nje. Ngiyaphikisana. Bona wena ukuthi wenze njani. Bona. Ngisusa lapha endlini uthi ngizobona leli icala lelo walenza wena. Umzukulu wethu sonke. Ngabe umzukulu wakho wethu. Kodwa cha ayikho into engizoyibambisana nawe. Bona wena ukuthi wena wenze njani. Hayi bona ayikho into engingayenza noma ngabe ngubaba la ekhaya ungisusa le endlini ungilethela leli cala leli owalenza wena uthi mina ngenze njani. Baba sekwenzekile manje kufanele kwenziwe njani. And akamthumanga uma ukuthi umntana makayenza lento oyenzile umuntu omdala. Cha yena bekathi ufuna ukuthi emkhuphule life inezothola better future for yena. Noma ngabe akamthumanga kodwa nkosikazi waphula igama engakutshena lona nkosikazi wazenzela wena umathanda. Ngoba ufuna ukwenza inhloso zakho zibe right ngomzukulu wami. Ngiyabona ukuthi nkosikazi wenze njani. Ngiyaphikisana nje ngiyaphikisana. Siyacela baba. Ngiyacela abantu akasibambisane ngalomntwana. Cha ngeke sibambisane nkosikazi. Bona nje wena ngizobuyela manje endlini ngohlala endlini wena uzobona ukuthi wenza kanjani. Eyiphe enye indoda engizoyithola mina ezongincedisa ngalomntwana. Uyabona wena ukuthi wenza njani. Ya hayi uzohleka abantu ngoba wena ngangukutshena wazenzela wena. Yayibona. Mina ngibengenzela yena ubungcono ukuthi afunde. Lo umuntu uyamenzela kunjani komanje. Uyagula manje kwenza njani. Ayikho into engizoyenza mina. Bona wena noma egula umzukulu wami namanje ngiyamthanda umzukulu wami angifuni ngiyobe selele kanjeni njengaleli alukho kubona khona uthando ngabe uyajalo noma ngabe kunjalo kodwa ke nkosikazi ngiyakhala ngomzukulu wami ngoba uma wakhe washiya lomntwana emncane yabona washiya nalomzukulu wami ngamkhulisa lomzukulu samkhulisa sobabili ngangimfunela imfundo engcono ungathi unendaba baba kumanje kunjani uyabona uthulele manje uyagula mina ngenzeni mina
Akukho ungcono engizokwenza ngoba wena wephula igama engangutshene lona ukuthi ungathathi umzukulu wami. Bengamphuli igama. Bengaliphuli mina futhi bengazi. Samkhulisa sonke. Futhi bengamthuma ukuthi wena wabona waphula igama lami wena wabona ungcono umthatha. Phela sekuyicala leni makuso. Bona. Kodwa nonke nobabina. Chabo unkosikazi akabone yena uthi wenze njani. Wena mawubona kuyicala. Sikulo sobabili. Wedwa lilo leli cala lakho uwedwa. Uyayithi deserve second chance empilweni. Bengicela nje ukuthi ingane sinikeze second chance. Ayikho so. Ukuba ayikho. Ngiyaphikisana. Eso ngobe selele phansi. Bofuna ukuthi kwenziwe njani ke manje? Bona nkosikazi. Bofuna ukuthi kwenziwe njani? Ayikho into engizoyenza. Asazi plan. Akunaplan engizoyenza. No, akunaplan Nkosikazi manje baba I'm sure bayabona nabo ukuthi isituation yengane injani and ba expecta wena njengenhloko yomuzi at least ukuthi uthathe step akusina step engizosithatha mase kuso yabona umzukulu wami wahambe ngekho so manje mayesalela umzukulu wami eseso esebuya baba sekwenzekile manje ayikho enye into esizoyenza manje ngizokwenzani mina yini into engiyenze mina ngiphakamisa inyawo ngiphakamisa kanjani inyawo ngenxa yakho ngeyibomo wasenza khona ungaphansi ungaphakamisa mina wena wenza lokho ngokuthanda kwakho umzukulu wami kumanje wagula nami ngiyamthanda umzukulu wami hayi ukuthi angumthandi kodwa wena uvele wahamba nje ngendlela yakho wenhlanhla ngiyamthanda umzukulu wakho ngaba uyenzi lento oyenza khona ngaba uyenzi ngiyamthanda kodwa angumthandi so uwe kumele ubone ukuthi wena wenza kanjani hayi bona kumele kwenziwe njani bona nkosikazi bonele nkosikazi awukho uma ngizohlisa noba bengangihleka omakhelwane akunendaba ngeke babo zakho futhi senimkhulise kodwa baba mbuke ungakanani senimkhulise wazofika kule age okuyo njengamanje konke lokho kuvele nje nimphelela amandla kulungile ugogo wakhe akabone umzukulu wami anginendaba naye hayi ukuthi ngumphelela amandla kodwa ugogo wakhe isinqumo asithathayo akabona ugogo umntwana angithi manje ngumuntu omdala baba ngisaba nje ukuthi ayikho into engizoyilalela wemfana wami awungiyeke nje umfana hlale phansi mkhulu angeke ungumuntu omdala ngikhulume nawe endlini lapha endlini yami mkhulu ayikho into engizoyikhuluma nawe no Mr Jones is fine leave him it's okay yo ma ngiyambona ke ngiyambona ukuthi umuntu onjani umuntu omdala yo uyabona le situation umuntu omdala ongafuna ukumamela noma sengimncenga no mangithi ngiyaunderstand ma unomsindo baba kwamanje ngathi le situation nje isamvisa ubhlungu sorry nana ngicela ungakhali mama ne ngiyacela ungakhali mama sokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi siyakunceda so make sure ukuthi sikutholela usizo yeso mara ungaphindi uzenza into ezifana nalezi empilweni mama ngoba sesifikile la ekhaya nomkhulu uyabona ukuthi uyenza lento eyenzayo uma mhlambe bekafisa ukuthi simncede kanjani kule situation kanje manje yazi manje nganginceda ngokuthi mhlambe nina ningangitholela umuntu noma ongangincedela lo mntwana mhlambe nolaka lukamkhulu luzoba ngcono ngoba khona manje ngempela akukho la ngizoya khona kungako ngiye ngabhalela nina ukuthi ngizothola usizo kimi no muntu omdala ngivelana nawe and inyanga sinazo la ecompany esinokuthi sisebenzisane nazo and ngiyabona nje mangibheka isimo esikanje zikhona esinye sike sadibana naso isimo cishe nje sifane nalezi and kukhona abantu abangakwazi ukuthi bemncede usisi nje kuyo level le ngajabula so angazi ukuthi uma kusasa mhlambe uzobe khona sibuye la sijoyze iPayscope sikuthathe sihambe enyangeni yethu siyoyibona mhlambe hayi ngizobe ngikhona akukho la ngizoya khona ngoba sengicabangela ma ukuthi iloss odibana nayo each and every day kumele uthenga amapampers each and every day kumele uthuke ngomkhulu uthukelwa umzukulu wakho and wena uzange wamthuma umntana ukuthi eyenza yonke lento wayenza kule ndawo mina ngangimsalena ngithi uyomfundisa kanti zikhona ezinye imfundo azofika azithole kubangani ezibhedayo
njengoba sekebuya engasaphilanga kahle mangithi hayi man umzukulu wami lo nyambona akaphilanga kahle nangimbuza afihle ayele nale kodwa sengimbona manje sehluleka manje akasakhona ukwenza lutho manje usehlalalele and kwamele wena manje ngumuntu omdala uzikhathalele ube busy ngamawashini wakhe ngoba seka iveli iphumele lento ngoba nichaza mayingabe ayikho iphampazi ngaleso sikhathi uzongcolisa ingubo engcolisa yebo sekufanele ngiyowasha nezingubo kanti namandla ngisenawo mina hayi mangiyakuthembisa ukuthi siJozi Bioscope sizokuncedisa ngoba bengishilo ukuthi kusasa esizofika la ekseni no Mr Jones no Mr B sikwazi ukuthi sihambe enyangeni yethu uzothola usizo. Okay ngiyajabula impela yazi Mpumi ngicela ungimamelisise and ungimamelisise yezwa into esizokwenza manje sizokunceda kona kule veki kodwa ukukuncedeni kwethu Mpumi angisho ukuthi wena ngoba sowuncedakele uphindele le eBram uyabona ukuthi ugogo wakho manje umdlulisa enhlungweni ezingakanani and uyabona nomkhulu wakho manje ukuthi ithemba itrust kuye nje into engasekho kuwena uyayibo so into okumele uyenze mama ukuthi maso upholile sesisile bakuncedisa waba right ubuye usebenze nzima ukuthi umkhulu eze kubona ukuthi uyintombazana echintshile and sowuzimisele empilweni angithi uyangithembisa lokho kakhulu ngiyakthembisa. No it's fine ithi ngikuyeke ngaba ngathi the more ukhuluma ngathi ufuna ukukhala Hi guys, niyabona ke besifikile la kwama i-situation very difficult bafethu. Very tight but sokwenza ngakho konke okusemandleni wethu siJozi Bioscope ukuthi siyomthelela uncedo kusasa lokho kusaya ekseni sovuka sishaya imoto no Mr Jones no Mr B size khona la ekhaya sibe sizothatha simuse kuyinyanga zethu esizithembayo kuJozi Bioscope. I'm sure niyazazi guys, ngicela ningalibali mayingabe nawe lapha emakhaya unenkinga esimila nale unenkinga onayo usibhalele lapho kujozibioscope.co.za usibhalele enkundleni zethu zokuxhumana lapho ku Facebook lapho ku Instagram siJozi Bioscope bafethu and ningalibali ke bafethu ukuthi ni subscribe ku YouTube channel yethu ni comment nixelele nabanye ukuthi iJozi Bioscope iyasebenza and izokusiza guys siyanthanda bafethu we love you all.